Nibyo reka mbasuhuze kandi bifurize kugubwa neza, mbonera kubaha ikaze muri aya makuru n'ibiganiro kuri tariki ya gatatu ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama, aho amasaha rero aba arimo agenda yihuta, amasaha ari ku muvuduko wo hejuru, ngira ngo ibyo murabizi cyangwa se mwamaze kuba mwabimenyera, ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo biza gutuma tutabagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro aho duheruka mu masaha atambutse. Mu by'ukuri gusa rero kamubwire yuko abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ndetse abari Uganda Kampala, abari Zambia n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese wowe udukurikiranye wese aho uri hose, ndababwiye ni ukuri umwaka mushya muhire nshuti bavandimwe banywanyi batara mu kazi. Rero amakuru ngiye kuba nakugezaho ni amakuru akomeye cyane. Dutangiye umwaka, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC botsa igitutu inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, botsa igitutu imbunda zo ku rwego rukomeye cyane. Narakubwiye FARDC bafite ubushobozi buhambaye bwo gukoresha drone, ejo bagakoresha indi drone, ejo bagakoresha indi ndege. Buriya ikintu ugomba kuzamenya wagurutse indege, kugura indege kwanza ni kimwe, yagurutse nabwo bisaba benzine, ariko kandi nanone jya umenya ko ibi bisasu bikoreshwa n'izi ndege birahenda cyane. Ibyo byongera kugaragaza ubushobozi ndetse mu by'ukuri n'imbaraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibifite. Nibyo rero indege zo mu bwoko bwa drones cyangwa se tudege tutagira abadereve, ku munsi w'ejo barashe imwe mu myanya ibarizwamo umutwe wa M23, ndetse kandi nanone andi makuru ugomba kuba wamenya, Uvira uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026, imirwano irakomeje kandi irakomeye mu duce tugiye dutandukanye. Imirwano irakomeje kandi irakomeye, ni imirwano ikomeye yatangiye kuri uyu wa gatandatu tariki 3 Mutarama 2026 mu midugudu myinshi muri aka gace hafi y'umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru aturuka muri bice abivuga. Ibi turabigarukaho. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu gusoza umwaka wa 2025 twinjira mu 2026, mu by'ukuri ubutegetsi bwe bwa Kinshasa bwamaganye amagambo y'ivangura ndetse n'ibindi byose bifitanye isano nabyo, by'umwihariko ibyavuzwe na General Sylvain Ekenge Bomusa Efumi dusoza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 tujya muri mwaka wa 2026 twamaze kugeramo. Ndetse bamaganye ibitero bikorerwa ku butaka bw'igihugu cyabo, bavuga ko byaba bikorwa n'uruhande rw'u Rwanda. Ibyo rero mu by'ukuri bakaba bagize batya barabyamagana. 2026 tuyinjiyemo cyangwa se tuyikandagiyemo, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya gatatu iki gihugu gisubiye mu kanama k'umuryango w'abibumbye, ariko nk'igihugu kidahoraho, non permanent, gusa igihugu kiba gifite ijambo nyine kurusha ibindi nyine, kuko aho ngaho urumva hari ikindi kintu kiba kiyongeyeho gikomeye cyane. Goma, abateguye imyigaragambyo kugeza uyu munsi ngo barasaba ko hagira igihinduka hano mu mujyi wa Goma, ndetse nabonye mu byo havuzwemo ngo ingabo z'u Rwanda zashyizwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikintu n'ubundi nanone Kinshasa yakomeje kugenda ivuga. Bigaragambye rero n'ingendo bari bagiye bategura hariya kabisa mu mahoro, ariko kandi bikaba bivuga ko mu by'ukuri uko byakomeza kugenda bikorwa kose, cyangwa se uko byagaragaye kose rwose byagaragaye cyangwa se byongeye kwerekana isura n'ishusho y'uko hagikenewe imbaraga zikomeye cyane zo kugira ngo ibintu bijye ku murongo. M23 irashinja Kinshasa kuba itaragiye kwitabira ibiganiro bizidwa muri Qatar ndetse no kutabiha imbaraga nyuma y'amasezerano ya Washington, ariko Kinshasa nayo ikavuga ko uru ruhande rutigeze rwubahiriza ibyo rwasabye, ndetse nta n'ubushake bigeze mu by'ukuri bagaragaza cyangwa se intambwe yo gushaka kugera
mu by'ukuri ku gisubizo binyuze muri izi gahunda. Biravuga ko kugeza uyu munsi ubwo imyigaragambyo yari yateguwe ku munsi w'ejo ku itariki 2 mu mujyi wa Goma, ngira ngo mwese hano murabizi ko twagiye tubitangaza, twagiye tubivuga, yo kwamagana ko M23 iva mu bice mu by'ukuri igenzura. Ariko uyu mutwe wa 23 bivuga ko ngo wakoze ibikorwa byo gutambamira abigaragambyaga nk'uko byavuzwe na bamwe muri uru rubyiruko rwagaragaye cyangwa se rwari ruteganyije kujya muri imyigaragambyo. Ngo byagenze bite? Abari bateguye urugendo rwo gusaba ko umutwe wa 23 ariko bo bakero bakavuga ati ni ingabo z'u Rwanda nizive muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, baranenga ko urubyiruko rwabo mu bari bitabiriye imyigaragambyo bagera muri 70 bafashwe n'izo nyeshyamba za 23 ngo zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Nabateguye rero urugendo rw'amahoro rwari ruteganyije kubera mu mujyi wa Goma, rugamije gusaba ko ingabo z'u Rwanda ziva mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Batangaje ko ari urubyiruko rurenga 70 rwafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'umutwe w'inyeshyamba za 23, kandi bavuga ko hataramenyekana irengero ryabo ndetse n'aho bafungiwe, bityo hakaba hari ubwoba bw'uko bafatiwe muri imyigaragambyo bashobora kuba bagirirwa nabi, harimo no kuvutswa ubuzima. Bagasaba amahanga n'igihugu muri rusange kugira igikorwa kugira ngo urubyiruko rube rwafungurwa, ndetse kandi bagasaba n'izi nyeshyamba za 23 ko zahita zibarekura, nk'uko byatangajwe n'uwitwa Sankara bin Kaltumwa, umwe mu bateguye uru rugendo. Bamwita Sankara bin Kaltumwa, umwe mu bateguye urugendo mu masaha ya 3:25 z'ijoro. Hari mu makuru menshi ifatwa ry'abantu ku buryo budasobanutse mu mujyi wa Goma, aho yavugaga ko urubyiruko rwafashwe rurimo rushinjwa gusa kuba rufite ngo mu by'ukuri contact cyangwa se nimero de telefone z'abantu bahamagara abaturage kwitabira urugendo rwari ruteganyijwe ku munsi wakurikiyeho. Ikiro ngo akaba ari cyo bagiye bazira, ngo nicyo bagiye bavuga ko barimo barazira. Rero uyu rero Sankara bin Kaltumwa urimo wamagana iri fatwa ry'aba bantu rwose bari bitabira imyigaragambyo cyangwa se urugendo, mu by'ukuri yagize ati muri aya masaha ya nimugoroba igoma bimaze kumenya aha byari ku isaha 3:25 z'ijoro ku munsi w'ejo kwa kabiri, nyine tariki 2 ku munsi w'ejo kwa gatanu ku itariki 2 muri aya masaha ya nimugoroba igoma hamaze kumenyekana ifatwa ry'abantu benshi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urubyiruko renga 70 rumaze gufatwa rushinjwa kuba rufite nimero za telefone z'abantu bahamagariye urugendo rw'ejo. M23 igomba kumva ko kuba ufite nimero ya telefone y'umuntu mu yawe bidahita bigira uwo muntu umufatanya cyangwa se umutegura rugendo. Abateguye urugendo bavuga ko ibi bikorwa bibangamira uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage, cyane cyane uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, uburenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro. Bemeza ko ibi bifatwa nk'ibigamije gutera ubwoba abaturage no kubabuza kwitabira ibikorwa byo kwamagana ihungabana ry'umutekano n'injira ry'ingabo z'amahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu umutwe wa M23 nta tangazo ririmo gusobanura ibijyanye n'iri fatwa urashyira ahagaragara, mu gihe umutekano ukomeje kuba muke igoma, aho abaturage bavuga ko babayeho mu bwoba ndetse no mu kubangamirwa ku burenganzira bwabo bwa buri munsi. Ati rwose babayeho mu bwoba, babayeho ku cyoba, baravuga ati uburenganzira bwabo bushobora kuba bwabora. Ni kubijyanye rero n'imyigaragambyo cyangwa se urugendo rwari rwateguwe hano muri uyu mujyi, urugendo rwateguwe rwo kugaragariza ngo M23 kuva muri ibi bice ndetse no gusaba ingabo z'amahanga z'u Rwanda kandi ngo ko zigomba kuva muri ibi bice. Ngira ngo mu by'ukuri muba murimo muragenda mwumva uko biba byifashe cyangwa se uko biba bikomeje kugenda bigenda. Hano rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tuvuye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Umujyi murabizi ko ariwo mujyi mukuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariko kugeza kuri ubu ngubu wabohojwe n'inyeshyamba za M23 kuko hari hakoramo administration yahise yerekeza aho bita muri Beni, n'ubuyobozi burimo burakorera. Reka rero twikubitire muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, ahamaze iminsi havugwa imirwano, ari kubera urugamba. Turebe se aho bimeze bite. No kugeza uyu munsi ku itariki 3 imirwano ikaze irimo kubera mu duce tugiye dutandukanye two mu teritwari ya Uvira.
imirwano ikaze imaze gutangizwa kuri wa gatandatu ku itariki 3 Mutarama 2026 mu midugudu itandukanye yo muri teritwari ya Uvira no hafi y'umujyi mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa n'amasoko yizewe ari muri ako gace cyangwa se akorera muri utwo duce. Ngo iyi mirwano ihanganishije inyeshyamba za M23 zifatanyije n'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda ngo ku ruhande rumwe n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikorana n'imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ngo imirwano yibasiye cyane uduce twa Kashombe, imirwano irongera yibasira aho bita Rubanda ni muri iki gitondo. Imirwano kandi irongera yibasira aho bita Musingwe, by'umwihariko muri zone Katongo ndetse n'aho bita Kigongo. Utu duce twose umva turimo tuvuga, umva turimo tugenda nta na hamwe mu by'ukuri harengeje kilometero 8 kugira ngo ubukanagiye muri Uvira. Ni mu nkengero kilometero 8 12 ndakubwiza ukuri niho imirwano yongeye kuba yabera. Kugeza uyu munsi inyeshyamba za M23 bavuga ko zikiri mu mujyi wa Uvira, nubwo bahakanye amakuru bakavuga ko basohotsemo kubwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabisabye, ariko kandi bakirengagize ko Amerika yavuze ko bagomba gusubira inyuma kurenga Kamanyora muri kilometero 75 aho baturutse bagaba ibitero. Gusa uyu munsi birwanira cyabera n'ubundi mu bice byinjira mu mujyi wa Uvira ku Route Nationale 5 uvuye anga za Makobola, dore ko ari imirwano yarageze M23 gusubizwa inyuma igera Uvira, ariko kugeza uyu munsi ikaba igifungiye angaha ari naho imirwano iri kuba yongeye kubura za Kashombe, za Rubanda, za Musingwe, Katongo, Kigongo ndetse n'ahandi. Nguko amasoko y'amakuru abivuga, kurasa nakoresha intwaro ziremereye ndetse n'izoreje biracyakomeje kumvikana kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibi kandi bikaba bigaragaza ko ngo iyi mirwano yumvikanye mu rusaku rw'amasasu menshi n'ibisasu bikomeye. Ibi n'ubundi byaje gutuma abari hafi y'umupaka ku ruhande rw'u Burundi bahungabanywa, ariko bitari cyane kuko babizi ko imirwano imaze iminsi ibera muri ibice. Ku bijyanye n'abaturage bahunzeho muri Uvira bo ndetse n'ibice bihakikije n'ubundi basanzwe nta barimo, basanzwe hasigayemo mbarwa, hasanzwe hasigayemo mbarwa rwose. Ngira ngo ibyo murabizi cyangwa se ni ibintu mwamaze kuba mwasobanukirwa kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza mu by'ukuri magingo aya ngaya. Ku bijyanye n'uko umutekano mu karere uhagaze biri kubera muri Uvira, imirwano ikaze ikomeje kwiyongera. Ibi birahungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Imirwano ikaze iri kubera mu duce twa Uvira, mu duce dutandukanye twa teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ikomeje guteza impungenge zikomeye ku mutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari, aho hari ubwoba ko ahubwo urugamba rushobora kuba rwabamo urugamba rutugeze rubaho kuva na mbere hose n'uduce twigize dufatwa, aho ibihugu bihana imbibi bikomeje kwibasirwa n'ingaruka z'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano ihanganishije inyeshyamba za M23 zishinjwa gufashwa n'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda ku ruhande rumwe, ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe y'abitwaje intwaro ya Wazalendo ku rundi ruhande, aho imirwano yibasiye cyane cyane mu duce twa Kashombe, Rwanda. N'uyu munsi igikomeje nyine yongeye kwibutsa ko mu by'ukuri akiri ikibazo. Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano bavuga ko kwagura imirwano ikagera mu majyepfo ya Kivu bishobora guteza ingaruka zambukiranya imipaka, cyane cyane ko vihana imbibi n'u Burundi, mu gihe n'u Rwanda na Uganda bikomeje gukurikiranira hafi ibiri kuba muri aka gace. Urujya n'uruza rw'impunzi, icuruzwa ry'intwaro mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'ihungabanywa ry'ubucuruzi bwambukiranya imipaka birakomeje, biri mu byitezwe mu gihe imirwano yakomeza gufata indi ntera. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gushimangira ko izirwanaho mu kurinda ubusugire bw'igihugu n'ubutaka bwayo, mu gihe imiryango mpuzamahanga n'iy'akarere isabwa kongera imbaraga mu gushakira umuti urambye iki kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Uko imirwano ikomeje, abaturage bo muri Uvira n'utundi duce tuyegereye bakomeje kwibasirwa, nubwo abandi bari mu buhungiro. Ibintu bishyira akaga ibijyanye n'amahoro n'umutekano birambye mu karere. Urugero nk'u Burundi mu mirwano yabaye mu minsi yashize bitewe n'uko hari ibisasu byaguye kuri iki gice cyangwa se byageze hano, byongeye kugaragara ko Uburundi bushobora kwinjira muri imirwano mu buryo bweruye cyangwa se mu buryo bugaragara buri umwe uwo ari we wese, hatagize igikorwa, ariko kandi nanone hagakomeza kugenda habaho kwibaza byinshi ndetse no gutekereza byinshi. Andi makuru rero akomeye cyane cyangwa se ibindi bintu by'ingenzi ugomba kuba wamenya, ibintu birakomeye cyane rero cyangwa se bikomeje kuba byazamba
muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru agenda atugeraho. Nyemerera nkwinjize muri teritwari ya Masisi, mbanze nkubwire ibyavuzwe n'icyo bita Medecins Sans Frontières cyangwa se mu by'ukuri abaganga batagira umupaka. Niba ndaryita ihuriro, niba ndaryita urugaga, gusa nyine ni itsinda ribarizwamo abaganga batagira umupaka badahejwe. Byo ugomba kuba wabimenya. Hari amakuru rero ari guturuka muri Masisi Centre ndetse n'ahandi. Igitero cyagabwe Masisi Centre cyakomerekeje ngo abantu benshi. Medecins Sans Frontières ikaba iburira kuri iki kintu rwose. Burya narabibabwiye kenshi, iyi mirwano ikomeza kugenda iba, urugamba rukomeza kugenda ruba, uguhangana gukomeye kugenda kurushaho kubaho n'ahandi bice bigiye bitandukanye, byose umuturage niwe ugirwaho ingaruka. Tariki 2 Mutarama ni ku munsi w'ejo, igitero cyo mu kirere cyagabwe mu gace gatuyemo cyane n'abaturage ngo ni muri Masisi Centre nk'uko Medecins Sans Frontières bivuga. Masisi Centre rero ni umurwa mukuru wa teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Iki gitero cyatumye abaturage benshi bakomereka ku buryo bukomeye cyane nk'uko byemejwe n'umuryango Medecins Sans Frontières. Nk'uko Medecins Sans Frontières bitangaza ngo abantu 42 barimo abana benshi n'abagore bakomeretse bazize ibi bisasu byatewe ahangaha, ndetse ibi byose ariko bikaba ari ihungabana riterwa n'intambara. Bakiriwe rero ku bitaro bikuru bya Masisi. Medecins Sans Frontières ivuga ko rero abagera muri 42 bakomerekejwe baje hano kuvurizwa kuri ibi bitaro. Iyi Medecins Sans Frontières ikomeza ivuga ko abakomeretse bahawe ubuvuzi bwihutirwa n'abakozi b'ibitaro bafatanyije n'amakipe y'abaganga bayo. Ngo abarwanyi babiri bahise bitaba Imana nyuma yo abarwayi babiri ngo bahise bitaba Imana nyuma yo kwakirwa ahangaha, mu gihe abandi bagikurikiranwa n'abaganga mu bitaro kugira ngo barebe ko barokora ubuzima bwabo. Iyi Medecins Sans Frontières yibukije ko Masisi iri mu duce twibasiwe cyane n'intambara, ndetse ko iki gitero kibaye mu gihe imirwano yari imaze iminsi yongera ihanganishije ihuriro ry'inyeshyamba za M23 zishyikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bivugwa n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Iyi myivumbagatanya ngo ikomeje guteza impfu, inkomere n'ubuhunzi bw'abaturage ku bwinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange, ishami ry'umuryango w'abaganga batagira umupaka ku ruhande rw'Ububiligi ritangaza ko rikomeje kubona ibikorwa by'ihohoterwa rikomeye rikorerwa abasivili, bakanenga ukutubahirizwa kw'amasezerano mpuzamahanga ateganya kurinda abaturage ndetse no kubaha uburenganzira bwo kubaho no kubona ubuvuzi n'ubufasha bw'ubutabazi. Uyu muryango uvuga ko uhamagariye impande zose ziri muri iyi ntambara guhagarika ibikorwa byose bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage kandi bikanabangamira ubuzima n'imibereho yabo. Mu kiganiro yatanze akimara kumva iby'iki gitero, Depite w'igihugu watorewe kuyobora agace ka Masisi Ayobe Safro yamaganye icyo gitero cyo mu kirere cyagabwe kuri Masisi Centre, agira ati tubabajwe cyane n'iki gitero cyagabwe hifashishijwe drone ko mu murwa mukuru wa teritwari. Ni akaga kongera kwambura ubuzima abasivile b'inzirakarengane. Yakomeje atanga ibitekerezo ariko biranzwemo n'amaganya, agenera n'ihumure ku miryango babuze abayo ndetse no ku baturage bose babaye. Asaba ko iperereza ryigenga rigamije kugaragaza ababigizemo uruhare kugira ngo ubutabera bukore akazi kabwo. Anongera ati intambara imaze igihe kinini cyane, kuyirengagiza vuba nibyo byakiza ubuzima bwa benshi, kuyirangiza vuba, kuyihagarika ati nibyo bishobora kuramira, nibyo bishobora kurokora mu by'ukuri abantu ahangaha. Biravuga ko rero nk'uko tubikesha igitangazamakuru TF5 Monde Info ngo ubwicanyi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo burakomeje. Abaturage 15 bishwe n'inyeshyamba. Abayobozi mu gace katangarijwemo ibingibi bavuga ko abantu 15 bicwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bitero byagabwe n'umutwe w'inyeshyamba ukorana na leta ya Kisra. Ibitero bikaba byarabaye mu ijoro ryo kuwa 4 kugeza kuwa 5 kuva mu midugudu 3 yo muri Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bitangaza, nk'uko bivugwa n'uwitwa Michael Sivikunula, umuyobozi w'agace ka Bapere. Abantu 9 biciwe aho bita Kironje, 2 muri Katanga, abandi 4 barimo abasirikare 2 aho bita Mandeleo. Yavuze ko abantu benshi mu baguye muri icyo gikorwa bishwe hakoresheje intwaro zifite
za gakondo. Yongera ko imirwano yavutse hagati y'abagabye igitero n'abasirikare muri Marendero. Umuyobozi ku ruhande rwa gisirikare muri teritwari ya Rubero Alec Wewa yemeje ko ku gicamunsi cyo kuwa gatanu ngo hapfuye abantu 16 inyeshyamba zanatwitse amazu nk'uko bivuga n'uwo bita Kakure Kigeni Samuel, umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta muri aka gace. Lieutenant Mark Elongo, umuvugizi wa gisirikare, we agaragaza ko ingabo za Kongo zirimo gukurikirana abagabye iki gitero ariko nta yandi makuru arambuye aratangazwa. Itsinda ryakoraga kuva mu mpera z'imyaka y'1990 hari ibyo bavuga. Umutwe wa ADF ngo wavutse nk'umutwe w'inyeshyamba muri Uganda watangiye gukorera mu mashyamba ya Kongo kuva mu mpera z'1990 aho wemererwa na leta y'Islam nk'ishami riwushamikiyeho, nubwo ingabo za Kongo n'ingabo za Uganda zifatanya mu bitero bikomeye bikomatanyije byo kurwanya izi nyeshyamba, ariko na n'uyu munsi ibikorwa byazo biracyagaragara nk'ingaruka ku baturage. Loni bashinzwe kubungabunga amahoro bafite ishami MONUSCO zanditse ko abaturage 49 bishwe mu cyumweru kimwe na ADF mu kwezi k'Ugushyingo. Muri Nzeri uyu mutwe ngo wiyemereye ko wagabye igitero cyahitanye abantu barenga 60, ndetse kandi abayobozi b'inzego z'ibanze batangaza ko kuba agace kaba karinzwe mbere yo gutegura imirwano gushyira ndetse naho aba baturage bandi bishwe mbere yo gutegura aho mu by'ukuri bashyingurwa basabye ko harindwa, kuko ADF uyu mutwe rwose ngo uzwiho ko ujya uza burya abantu ngo bagiye gushyingura nabo ukabateramo ibisasu. Ibikorwa by'urugomo baraza byongera ku makimbirane n'ubundi atoroheye uburasirazuba bwa Kongo. Inyeshyamba za M23 zikomeje guhangana nazo hangaha byanatumye abaturage benshi ibihumbi n'ibihumbi abasize ubuzima, abavuye mu byabo. Ingaruka nyine z'ibikorwa nk'ibi ngibi biri kuvugwa hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bituruka ku mitwe yitwaje intwaro byo bikomeje kuba byinshi, cyangwa se bikomeje kuba ndengakamere, kuba birenze urugero, nk'uko mu by'ukuri amakuru akomeza kugenda abitugaragariza, cyangwa se ishusho y'ibituruka kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo igenda ibitwereka mw'abantu mwe. Ni rero ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana muri izi ntangiriro z'umwaka wa 2026 na gatandatu mu bice bigiye bitandukanye. Nizera ko mwanyuzwe kandi mwanezerewe n'amakuru tugenda tubagezaho, ariko kandi nanone naho biba bitameze neza nyine tugomba kwihanganisha mu by'ukuri abakomeje kugenda bahura n'ibyo bibazo. Hagati aho ngaho rero reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe komeza gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Ubwo rero nta kindi kintu kiriho nuko mugomba gurushaho gukanda subscribe kuba tarabikora, cyangwa se sabone abamaze kubikora bravo. Ikindi cy'ingenzi kandi cy'agaciro ugomba ko wamenya nukuza kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp. Reka nkubwire yuko kandi mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, biravuga ko muri Warikare inyeshyamba za M23 naho hari ibice zongeye kugabamo ibitero bitigeze byishimirwa rero na rimwe nabyo mu by'ukuri, ariko ngo uruhande rwa leta rukaba rwaburijemo ibyo bitero byarimo byibasira ahatuye n'abaturage ndetse n'ahabarizwa imyanya iyoborwa na guverinoma.